jednoga živoga svjedoka, tako da oni polako nestaju. Što obilježavamo na današnji dan? Svi znamo da je 45. godina bila teška godina, 45. godina je bila kad propada jedna država, dolazi druga država i ta nova država koja je stvarala novu vlast odlučila se sukobiti sa ljudima koji su drugačiji, koji drugačije misle, koji su protiv te nove vlasti. Tako da, kad proučavamo dokumente u arhivu, onda možemo naići na jedan dokument koji govori što napraviti kada se uđe u gradove. Znači, to su dokumenti Narodno-oslobodilačkog odbora za Slavoniju, gdje oni pišu da u svaki grad ili selo kad se uđe treba zatvoriti to naselje 24 sata, zabraniti kretanje i onda pohapsiti ljude po popisu koji su naprijed pripremljeni i poslije s njima postupiti po uputama. Evo, to se dogodilo u Đakovu. Znači, grad Đakovo 17. travnja je partizanska vojska. Grad je bio zatvoren i onda je slijedilo hapšenje i ta kolona smrti koja je krenula dovde. Po svjedočenjima ljudi iz tog vremena znamo da jedan dio odbijen odmah u Đakovu. Tako da, znači oni kako su ulazili u kuće, nisu se oni baš toliko ni držali popisa, da uglavnom kad bi ušli, eto, bilo je puno ljudi, da ne kažem, ružno ili onako zločinački ubijeno po nekim svjedočenjima, čak je bilo odrezani glava. U Đakovu kad smo radili prikrivena grobišta, onda su u Đakovu postoji jedna grobišta tamo u Đakovu Sestara, tamo jedna grobišta gdje su i ljudi iz to vrijeme pokupili sve ljude i pokopali tamo. Znači, drugi dio ljudi je završio ovdje. Znači, to je bila jedna kolona koja je krenula od Malog parka u pravcu Ruševa. Prve žrtve su već bile kod Kondrića. Po tim svjedočenjima to je bilo pojedinačno bačene su uz kraj. Tako da, uglavnom, znači, Đakovo i Ruševo veže to stradanje iz 45. godine, kad je nekoliko stotina ljudi, po nekima 300, nekima 400, nekima i 500. Moje mišljenje da bi bilo realno negdje oko 200 do 300 ljudi, da je vođeno, znači, prema Požegi i tu je ubijeno. Ovih dana se sjećamo i žrtve Bleiburga. Danas je bilo u novinama u Večernjem listu, gospođa Grafik iz Hrvatskog instituta za povijest navodi da je oko Bleiburga po njenom istraživanju, znači, stradalo negdje oko 80.000 ljudi, uglavnom Hrvata, 15.000 Slovenaca i 2.000 Srba. Tako da, kažem, to je sad prošlo već, znači mi danas u principu obilježavamo 80 godina stradanja tih ljudi, tako da to je jedan vremenski odmak je već malo katastrof, vrlo malo je živih svjedoka, kažem, jedan od rijetkih djeta nakon čiji je tata ubijen ovdje, koji je taj put govorio vrlo upečatljivo i čiji je tata na kraju, nakon 10-15 dana, znači, dovežen u Selce i tamo pokopan u svojoj grobnici. Tako da, u principu, ova događanja su mučna. Zašto su ona mučna i teška? Zato što su to uglavnom žrtve prešućene. Imamo jedan paradoks. Znači, piše da je Hrvatska nastala na Zavnohu, a Zavnoh to su ovi zločini. I ako mi kažemo da je država nastala na Zavnohu, mi ćemo reći da danas sadašnja Republika Hrvatska zločinačka država, da je nastala na zločinu. To je isto jedan problem. Evo, danas isto rat u Ukrajini, tamo isto imate jedan paradoks, da ne kažem psihijatrijsko stanje, gdje u Rusiji oni obilježavaju stradanje carske obitelji u kojoj su bili komunisti, ali ujedno slavi i Lenina. Tako da vi imate tamo mauzolej Lenina i imate crkvu svete obitelji Romanov. Tako da, znači, slična psihijatrijska situacija i kod nas. Znači, cijeli svijet je osudio komunizam, fašizam, nacizam i tako dalje, i naš sabor je osudio taj komunizam, ali evo mi vidimo da uglavnom i ove komemoracije kad se održavaju, da to bude nekako tiho, prešućeno, da uglavnom, znači, nalazimo se mi ljudi ovako, da ne kažem, niže kategorije po toj društvenoj ljestvici, ali uglavnom to je dokaz da je istina u nižoj kategoriji. Znači, uglavnom elita, oni se drže onoga Zavnoha, oni se drže onoga što nije istina, onoga što nije dobro, u krajem slučaju zločin. Evo, to je to. I još možda bih htio samo napomenuti da ne samo da se ovdje obilježava 80 godina stradanja ljudi, obilježava se i 20 godina obilježavanja u Ruševu. Tako da ovo, znači, neka godišnjica kad je postavljeno ovo spomen obilježje, od kada je društvo političkih zatvorenika i članovi obitelji, znači, odlučili su obilježiti ovo, nakon toga je nastao žrtvoslov prešućene žrtve Đakova i Đakovštine. To je jedan veliki povijesni trag koji će